Justin Bieber chuan Billie Eilish chu harsat na atoke mo puyanga ye mo thuron ka hne na changa amamo ani chuan atan englai po in ka in hong ani ti in asoi chanchin kim chang kan soi zaw ma in he channel hello subscribe vela notification bell kha han met ze bokla Milarte news kan upload ta piang lo en sung sung don nia ani pani Bieber le Billie Eilish te hi kumnau pangte adin mun sang tak hawa lar veven ni a Bieber chuan soi chunjom zelin kumnau pangte a hetiang din mun hi aron thenga keipon kalau paltang to nu ni a kumnau pangte a khatiang hun ton kha harsa in ha thak le a he industry hian anun hi ati chiat ka hlaw ani voina an choi mo yang che a lal ang mayin an chei bolang che naktu ka iro chuan ithil ti fello lai chete wangin chumi te tho chuan an kheng bet du le me yang che Eilish po hi ka hlau thon pui a engpo achunga thleng se atan ka oma chanpui ka in pe irengani ati soitu angin Eilish hian Grammy khan Big 4 category antia chuan award la 5 vek maya kumsom pani mi ani lai chang to in Eilish hi Justin Bieber fan aloni dei to shim bok nen arum banga te chuan Bieber thalak alo tar na sa le china chuan ati sha thleng po in Bieber adu zia te atilang china ni hetianga Justin Bieber an Billie Eilish chungchang asoi hi engtiangin nge alo accept ang ti le an pani in kara hian eng anga boruak thangi om chau zelang ti te kan lo thir sunsom le zelanga he channel hi lo subscribe la lo like la chanchin tharlam berber lo nga event chunjom zel donia